أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام على وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم مسيب جلبه باوين يتودي الله سبحانه وتعالى on daalude ko tere makko ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim uskuri li wala takfuruni jarnelam wata on yeddam ɗum noon hiɗen jarnamo kanko Allah subhanahu wa taala hiɗen yettamo hiɗen momninemo hattirde e mawnugol hiɗen du'ano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama mo tata Allah subhanahu wa taala inni kala ko o yahoto ko sabu makko woni ko o yaforta on nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wonde Allah subhanahu wa taala inni hay goto natata aljanna sina say o naati mofti hay goto natata aljanna kadi sina mofta makko den naati ɗum noon hiɗen du'anomo den toroyo Allah subhanahu wa taala ɓeydammo yurmede ila yawmi ddin e kala jokkuɗo ko jokki kon ha ngal ɗo dargal ngal daro ɓawo ɗum hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone pittandu wonkiji meɗen ɗiɗo wonkiji meɗen ko ɗi gaño meɗen illa man rahima rabba sina ommo Allah subhanahu wa taala yurma ko ɓuri hewde kon kiiɗo wonki ko ki cuɗanta joom makki ko weeli foti ko ɓuri hewde kon noon ka weeli foti woni toon fo atawina ko Allah subhanahu wa taala jiɗi wona ko o yarli eyi ko ɓuri hewde ko ki cuɗanta o ndigi to eyi sabuna Allah subhanahu wa taala ni kanko o weltorantaka yeddugol mo eyi a joni neɗɗo joni o welto o heɓa ɗo joni welo welo oynamo weltade bon ko woni préparade ɗon ko ngol wertorgol Allah subhanahu wa taala welta gon ɗon ko yeddugol Allah subhanahu wa taala eyi joni exemple si tawi woni a jombay walla ma si tawi woni a heɓanama boobo e ko waytata sigini ɗon piiji ɗum ɗo fof ko piijiɗa taw ko dewal jombugol koye dewal Allah subhanahu wa taala woni ko jeeya inde boobo koye dewal Allah subhanahu wa taala woni ko jeeya ay ko ɓuri hewde kon raaru man malayka cippoto ka hoore leydi ɗo sina hara ko andanɗa hoore maɗa ko urgent hunde wonete important sina ɗum malayka ɓe cippota ko heewi kon si malayka cippoto ɗo koye hoore yamirore Allah subhanahu wa taala woni ko ɓe cippoto si wona malaykaɓe jokkuɓe en ɓen no windude moƴƴi meɗen e bonɗi meɗen bimbi e kikiɗe jemmañolerma ay ɓen ɗo ñande ɓe cippoto kono ɗum e muɗum ndaare ɓe malaykaɓe cippiɓe hande windi moƴƴi maɗin e bonɗi maɗin janggo na ɓen ɗon kadi cippoytogoy janggo kadi wona ɓen ɗon cippoyto ay ndaare suudu kaaba makkatil mukarrama ay suudu kaaba ɗum ka wangete ɗon malayka ɓe garay wango ɗon suudu kaaba ɗum wonano yimɓe ɓen wangorta noon eyi ko woni enen yiyataɓe nelaɗo maki ñande be ñande guluuji jeeɗiɗo e temeɗɗe jeeɗiɗo guluuji jeeɗiɗo e temeɗɗe jeeɗiɗo wangoto ka suudu kaaba si ɓen ɗon hooti si ɓe ƴawi nde ñande ɓen ɗon ɓe cippirata ko ha dargal daro janggo muɗum kadi hay ɓen ɗon kadi cippoto ay kono Allah subhanahu wa taala ne mari taggu ko rewama fof ko wiyete malayka ay enen e malayka e ŋeɓɓodirta few ay ko ɗum waɗi si ɓeyni ka dargal
taggore nden fof ko kurungol gotol wonata darngal ka yimɓe ɓen immintinoyte e ñaawe ɗon taggore nden fof ko kurungol gotol wata wonude banu adama ko woni ko leɗe ko fof ñande darngal ko ron gotol wonata jinnaji ɗin wona de rang ran ɗiɗi mana ko yimɓe ɓen aɗato adda ka darngal ɓe wona rang jinnaji ɗi gara wona ɓawa yimi ɗi wona de rang malayka ɓen si baali ɓe waɗa trois rang ay ɗon ɓe holli neɗɗo on ala hay nokko ka wawa yaltirde ay kono ko ɗum si Allah subhanahu wa taala inni onon ɓe ɗiɗo jinnaji e ɓeɗo yimɓe si tawi woni ko Allah subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali jinna yimɓe si wona yoɓe rewan Allah subhanahu wa taala ni kono si on yeddilam min ɗo ɗuɗata laamu an gon hay fusi ay joni si tawi woni ñande be ñande malayka ɓe ɗiɗo cippoton no jokkuma an oɗo banu adama si ɓen ɗon ƴawi ɓen ɗon ɓe cippirotako ɓen ɗon ɓe cippirotako ha ñande darngal ñande be ñande neɗɗo kala le malayka ɗiɗo cippoto winda moƴƴi makko ɗin e bonɗi makko ɗin kaɓe si ɓen ɗon ƴawi ɓen ɗon ɓe cippirotako ha ñande darngal dari kono holli malayka ɓe no ɗuuɗi makkatil mukarrama ñande be ñande suudu kaaba ndun guluji jeɗɗo temeɗɗe jeɗɗo aray wango suudu kaaba ndun ɓen ɗon so ɓe ƴawi ɓe cippirotako ha ñande darngal dari eyi nokku gonolaɗo maaki malayka ɓen si Allah subhanahu wa taala yamiri malayka ɓen o asama aduna yankejo ɗo tun asama mo hikkodirɗen ɗo e muɗum on aduna yankejo on ɗo par ce que ko asamawji jeɗɗi woni ko teggodiri ɗi fopp majji hiɗi heewi tef malayka wonɓe rewde Allah subhanahu wa taala wa yafaluna ma yu'maruna ay ma ya'asuna Allah ɓe yeddata Allah fes ɓe miyota ko ɗum fes si ɓe hoore ko Allah yamiri ɓe kon joni noon asama goto pette aduna yankeje ɗo malayka ɓe wonɓe ɗon ɓen Allah subhanahu wa taala eni si ɓennan ɓe cippa kar leydi ɗo ɓe hocca leydi ndi jaaredi ndin jaaredi ndin kar leydi ɗo sakkiti ɓe cippade ɓe cippoto hara ɓe heɓali adi ɓe arde ɓen lanna jaaredi ndin fes ƴawa hara sakkiti ɓe wodde ɓe cippade ɓen ɓe heɓata kono holli malayka ɓe wiɗi ɓeɗo fopp noon ɓeɗo malayka fopp hay goto mijota ko yeddugol Allah subhanahu wa taala ɓe fopp maɓɓe ɓe ala golle ɗiɗi tati sina koyete rewgol Allah subhanahu wa taala koye hoore yamirore Allah ɓe woni ayi ko ɗum Allah subhanahu wa taala ni onon ɗo so tawani on yeddilan ɗum ɗutata e laamu an gon hay e hunde ayi joni noon ko piiji ɗiɗi petti wata wonde ka ley ɗo ko heewi ko malayka ɗin ɗon tellement ko Allah subhanahu wa taala considéré ɗi o teddini fi majji siɗi waɗe dem malayka cippoto seedo ayi hino tawa e ɗum humugol dewgal ayi no tawa e ɗum humugol dewgal si dewgal no humede malayka ɓen ɓe cippoto ɓe seedoto ayi si tawi woni kadi bobo hino innede ka inde bobo nden inneteɗo malayka ɓen ɓe cippoto ɓe seedo si innede bobo nden ewnama ɓe yaada e dossier ji ɗin ayi bon e piiji buy ko watten ɗe aɗa andanɗo hoore maɗa ko dewe joni noon si hiɗen wadde ɗum hara Allah subhanahu wa taala ko yamirno ɗum ko yen jettumo ko yen jarnumo no wiiri noon uskuruli wala takfuruni ay waɗen ɗo dewe ha gayne wona horugol suumaye julde doncin ko baraji ko woni e muɗum kon siga mum ala mais si en gayni wadde dewe ɗen ha gayni wel hara ko ko mana hande kadi noon ko jarnirten Allah subhanahu wa taala ko yeddugol mo ko ɗum Allah subhanahu habitati amaluhum ko ɗum woni bonnu ko ɗum woni mahugol suudu ndun ha ndu waɗa finition fes pentira ha gayna waɗa finition luta natugol to rek après hande kadi adda biide guesere inna ramaza fopp liɓa kadi ka leydi eyi ko ɗum woni bonnugol golle mum ɗen maha golle maɗen haade labbi ara yiwde o wara ko ɗum faala bonnade fopp majja hara hino hawni ko ɗum waɗi sallallahu inni o weltorantaka yeddugol mo Allah subhanahu wa taala ko weltorante ko yettugol mo kono noon yettirte Allah subhanahu wa taala ko waɗugol ko yamiri kon haɗa ko acci kon ayi kono ndaare ɗiɗo wonkiji meɗen ko ɓuuri hewde kon enen si en weltika ɗum hande kadi o waye en tefata ko honno weltorante Allah subhanahu wa taala yettugol mo hande kadi ko yeddugol mo ayi ko moɓugol no yeddiranmo ko ɗum waɗeten haray noon hin hawni ɗum ɗon wawa bonnude golle ɗen ayi ɗum noon hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone pittandu ɗiɗo wonkiji meɗen ayi nam bada auzu billahi min alcheytani rajim ɓawde kanko Allah subhanahu wa taala o inni ka deftere makko teddude
o inni mana ɗeɗo jawle ay o inni ɗeɗo jawle ɗe Allah subhanahu wa taala waɗani on ɗe yangi ɗon lakkere mon laaɓunde wota on ƴettuɗe jawle jonnon fayɓe mon ɗayɓe ɓen ɓe anda ko jawdi waɗete jonnama yeɓe bonnu inna allaha la yuhibbul fasada. Allah subhanahu wa taala yiɗa yimɓe bonnoɓe yimɓe fantinoɓe ɓen bewoɓe hoore jawdi ndin. Allah subhanahu wa taala inni o yiɗa ɗum par ce que ɓayan Allah subhanahu wa taala okkima jawdi ko lakkere ma ko an andi no heɓiri jawdi ndi goɗɗo tefatama ɗo landotama ɗum ko honno waɗata kono noon Allah subhanahu wa taala inni ahsin kama ahsana allahu ilayka. ndi jawdi komi okkirmani ko ya rewirndi Allah subhanahu wa taala walla miskinaɓe ayi ko waɗi jawdi ndin si a waɗidi ko Allah subhanahu wa taala yamirma ɗon ndi wona saabu naadugol ma alijanna wona woniri noon kadi jawdi ndin sa ƴettinde yeddiri Allah subhanahu wa taala ndi wona saabu naadugol ma yiita ayi Allah subhanahu wa taala no koyni ɓe ɗimɓe andirɗarma bewirɓe jawle maɓɓe ɗen ñande dargal Allah ko feeruje yiite ndin jawdi waɗoyte ɓe paasire ko ɗum ɓe lettiroyte ñande dargal ayi kono ndiɗo jawdi ndi wona saabu naadugol on tigui aljanna ndi wona saabu naadugol on tigui kadi yiite ayi o taw ƴettuɗe ɗo jawle moɗon jonnon ɓeɗo fayɓe ɓe bonna onon e hoore moɗon tigiri par ce que ne wodi ɗo andaɗa hoore mo tata ko kamɓe tigiri jangiɓe fi jawdi ɗen heeɓiɓe ha ɓe gayni kamɓe jawdi ndin hannde kadi ko weeli foti timboni nde waɗirde koko wonki maɓɓe kincurani ɓe wo ko jawdi ndin woni ɓe kumandiɓe wona kamɓe kumandi jawdi ndi eyi wala tatu sufa amwalakum allati ja'ala llahu ay qiyaman jawle ɗe Allah waɗani on ɗe yangi ɗon fi muɗum ha wonki jimon imbi heddade e muɗum heɓirɗon ɗum e hoore kara han taw ƴetta ɗum bonno eyi dépensé ɓe nguura mo nden e muɗum wowla noon ɓe konngol moƴƴol andi noon ɓe jawdi wona ko bonnete eyi o inni ɓeɗo aliyatimaɓe toujours o artiki aliyatimaɓe ɓe andan ɗan hoore mon so tawni on halfinama ɓe mawɓe maɓɓe ɓe feƴƴini mawɓe maɓɓe ɓe acci jawle onon wonɓe responsabilité ɓeɗo jawle ayi jawle ɗen wota on ƴettuɗe joni toon ɓe dey ha ɓe janɗa ha ɓe mawna joni no gasa ɓuuri hewde jamanu hande paykoy ba maɓɓe wala to maya tun bappa walla kaw waytata ɓe noon en jonne jawdi ndin tun jamanu hande tigui ɓe ɓiɓɓe ɓen hawto minen koko baba men acci kon ko ɗum men faala kawa men no waɗe ɗore jawdi amen walla bappa men ni tati hara ɓe andali ko honnun jawdi waɗete an wonɗo responsabilité jawdi ndin kanko paykunkun en tant que o andali ko jawdi waɗete fo hino andi ko jawdi baba makko an kadi hiɗa andi ɗum himo andi so wari o imposé ko ɗum honnunde o taw jonotomo jawdi ndin de ha o mawna o janda o anda ko honnun jawdi waɗete noon si o jonete jawdi baba makko ndin eyi wabtulul yatama jarribeɓe hatta isa balahunnika ha ɓe hewta jombugol ay ha ɓe jomba say ɓe jombi woɓe wonde sonnajo o ƴetton noon jawdi maɓɓe ndin jonni toon ɓe ay on say hannde kadi haray wona kono si tawani paykum bamma ko mayi joni acci jawdi o mara ɓe ngo mara ɓe ko o mara bihi basira nene makko mawɓe makko ɓe mayirno fi wallugol men ɓe walike mayi jawdi he accama no gara sa moytaki e nder hitande wotirasi ko milliard ji bam makko acci o ƴetto ɗum o duɗɗa ɗum fof nde wotere o bonna lanni nafi jawdi ɗum wona ko bonnete ko indi garde ha say o janɗi o mawni o ƴette o jonite jawdi ndin sa say o andi ko honnon jawdi waɗete par ce que paykum anda ko honno jawdete paykum anda ko honno nafata ɗum eyi paykum anda nafa mum kam eyi ko ɗum fulla fo taynata ɓeyno wosi taw woni hara ko ƴoyre nden adatuno ɗayre nden hay goto tampatano eyi fayida anastum si on soyi min gam e rusudam peewal fadi faw ilahi gam waali so tawoni on andi hande kadi ɓe feewi ɓe woni yimɓe responsable hande kadi noon hara joniteɓe jawdi ko bamaɓe accuno kom eyi wala taakuluha israfa onon halafinaɓe jawdi eleti maɓɓe wo taw ñaamu jawdi eleti ma de hattinde e ñaamugol ñaamira no ñaamiri o eyi wa bidaran ñaamugol no ñaamiri o an yokku baru ay ɗo eɓe mawnude anda ko non ɗumanni hara fayde jawdi ndi lanni no fes ay sariya on wiya ɗum ɗon
woni déjà wa man kana khaniyan kala on tawɗo hi si halfinama jawdi e letima hiɗa mari ko itta dépense ñama harame mal jawdi e letima ndin woni fali yasta'fif haray rento e ñamugol jawdi e letima ndi rento fes sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni ñamɓe jawdi e letima innama yaakulu fi butunihi nara wa sayaslawna sa'ira ande wonɓe ñamude jawdi e letima ɓen ko yiite ɓe ñaami nden yiite noon hino saati durboyde ka deedi maɓɓe yiite wiyetenge sa'ir nge durboye ka deedi maɓɓe ɓe sikki ko kalisi ɓe ñaami ɓe sikki ko mbuuɗi ɓe ñaami la ko yiite woni ko ɓe ñaami o yesiyolno sayira ɓe naatoya nge yiite wiyetenge sa'ir ayi wa man kana faqiran kala on noon halfinaɗo jawdi yalatima tawi ko miskino o mara hay hunde e pourtant kanko hande kadi noon ko kanko kipi jawdi ni fi wata ndi yeebo fal yakul bil ma'rufi haray ko o ñaamir no moƴƴiri sabu pullo fuuta inni inna wo be'un kun kakon huma ɗon ko ɗon kun ñaamata eyi o halfinama jawdi so acciti joni ndin jawdi o yew ɗaɓɓoy goɗɗum go o kippugol goɗɗum go programme uji makko go jawdi ndi ndi yeeboto ko maale o ñaama ko ma o yara ko ma o holta bon haray sariya newnanimo yo ƴettu e jawdi ndin jeeri ko dépense ora ay ha okkipa jawdi ndin harandi bonali fal yaakul bil ma'ruf haray o ñamir no newori fa iza dafa'atun ilayhim amwaluhum al yatima ɓe noon si woni ha ɓe mawni ɓe janɗi si tawi woni on joneteɓe jawle maɓɓe ɗen wotan wonu onon tun kamɓe tun tey fashadu alayhim haray waɗe seede baba ɓe feƴƴinno mi halfina jawdi maɓɓe ndin haray ko ya noddutu wonɓe responsabilité ɓen e yimɓe nunɗuɓe seedina e dow maɓɓe jonnitaɓe jawdi maɓɓe ndin e hoore no moƴƴiri Allah subhanahu wa ta'ala ni kanko noon Allah himo yoni seede wa kafa billahi hasiba Allah hino yoni seede himo andi haray jawdi ndin ɓay hari ko a miskino ko ƴettuɗa toon kon ko yeru ko dépensera ha kipa jawdi ndin himo andi o si a ƴetti toon yeru ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi nam o wi on ɗum lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabin walinnisa'u nasibun wa inni si nene aden walla baba makko walike maayi hino wodani ɓiɓɓe worɓe ɓen geɓal e ndin jawdi ko baba maɓɓe acci wal aqrabuna enene gotoɓe mayɗo on kadi ne mari toon geɓal kanko mayɗo on si o walike o maayi ɓiɓɓe makko ɓen hino mari toon geɓal nene goto e makko ɓen hino mari hen geɓal walin nisa'i ɓiɓɓe rewɓe kadi sino toon ɓen ɗon kadi hino mari geɓal nasibun ay geɓal ay farlangal ɗum ko obligatoire na ennigol ko ɗuma nde ko masalaha ma goɗɗum nde c'est obligatoire ɗum ɗo na ennigol de ko honno en daara ko honno sen yeɗa ma ko ɗuma o way ko obligatoire ko geɓal ngal Allah subhanahu wa ta'ala farli neɗɗon si o walike o maayi ɓiɓɓe makko wore ɓen hino mari toon geɓal ɓiɓɓe makko suddi ɓen hino mari hen geɓal nene goto e makko ɓen hino mari toon geɓal ay ɗum masalaha ala e ɗum mimma tarakal walidayni konko jibinɓe ɓen acci kon ay walla aqrabuna e ɓattodiraɓe ɓen ko ɗum woni nene goto e makko ɓen mimma qalla minnu aw kasura ay woni jawdi ko acca kon hino ɗuuɗi woni hindi fanɗi ay ko ɗon hejjete mo kala hetta geɓo muɗum kum ay nasiban ko geɓal mafrudan farlangal mo kala no mari hen geɓal wa iza hadaral qismata si fewti ka sendete sendugol jawdi accani ndin mayɗon sewti ko jawdi makko ni senete ulul qurba jomiraɓe ɓattodiral ngal no woni très important kawtal ngal mana goɗɗo si o walike o maayi si tawi woni jawdi makko ndin hino sendede kawtal ɓe wondunoɓen sabuna haqqe kawtal kadi hino woodi hay haqqe kawtal hino foori si a hoɗidi e goɗɗo
surtout si tawi woni ko julɗo an kadi ko a julɗo haqqe julɗo e julɗo no ɗon hakkundeji moɗon eyi ɗum ko obligatoire mana ko julɗo ka julɗo on hoɗi dina ko gotum si o nawni ko farilla e hoorema yewgol daramo eyi ko farilla e hoorema hiwragol mo so on fotti en tant que julɗo e julɗo eyi ko farilla e hoorema hiwragol mo mana si a tawi julɗo ɗimmoma himo jooɗi a rombimo a feƴƴi a wiyalimo assalamu aleykum hara hiɗa joganimo haqqe ma tottalimo eyi si a tawi julɗo ko obligatoire ko farilla e hoorema hiwragol mo an arɗo tawimo on kanko kadi tawaɗo on ko farilla e hoorema ko hiwritagol eyi ko ɗum waɗa so ɓenni goɗɗo ndaare Allah subhanahu wa taala ini ndaare tun ko yiɗi yimɓe ɗiɗo si tawni ɓe taƴodiri Allah subhanahu wa taala kañum kadi taƴoto moƴƴere maɓɓe nde so ɓe wattanalila hay dewal so ɓe waɗi Allah subhanahu wa taala jaɓata away pullo fouta inne wo hawre bona ko haasidi ndin boni si en haaɓi na wonde hara ko seytane feƴƴi lanni hande kadi fi en fottida hay sen fottida joni en piiri en andi ko seytane waɗata ɗum si en gayni pirde sen fottida hay ta hewrodiren kadi ay aduna kontina ko ɗum woni ko saria on wi hawre bona ko haasidi boni pullo fotani hay ñiira nden e ɗengal ngal haɓay ay kono haasidi ndin tawi o nder gonga ko ɗum ɗo woni Allah subhanahu wa taala yiɗa o faalaka fes hakkude jule ɓen ay wona seremo Allah subhanahu wa taala ne hakkude julɗo si taƴi ka julɗo siɗa faala wata waɗu dewal ay ndaare hay ka suumaye Allah subhanahu wa taala ino jaɓanayi fopp koɓe hoori ko ga heddo yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe ɓen ɗon Allah subhanahu wa taala inna malaika ene acceɓe ɗon ay acceɓe ɗon ha ñande ɓe moƴƴini wo si bakkatuji maɓɓe ɗin yaafe ay ko ɗum waɗi hiwrago mana an e julɗo si on kawtiri ko farilla e hoorema hiwragol mo ko farilla e hoorema si o nawni yewgol daramo ko farilla e hoorema kadi so tawni o luɓike ma ko tawiɗa hiɗa mari feere luɓamo so ɗaɓɓirima ballal ko farilla e hoorema wallugol mo si tawni koko heɓata feere ay si o maayi ko farilla e hoorema juulugol mo en tant que julɗo e julɗo ko farilla e hoorema jokkugol mo ha wattirema ho qabru ko farilla e hoorema daragol kadi ka hoore qabru ɗon du'anomo kadi yo Allah lan ɗon yarlamo yo Allah subhanahu wa taala yaafo mo ay ɗiɗo fof si tawi hiɗa mari feere e hoore julɗo ɗimmo ma a waɗa liɗi hara noon na innugol ko na on siɓɓe ka hen ɗan de on kawtir tum kono ko o julɗo ko a julɗo ay na on siɓɓe ka hen ɗan de simo faala hara ko Indonésie toji walla ko américain jo en tant que ko julɗo an kadi ko o julɗo on kawtiri ko farilla hoorema si o nawni darugol mo so o ɗaɓɓirima ballal en tant que julɗo e julɗo tawiɗa mara feere ko farilla e hoorema wallugol mo si o nawni ko farilla e hoorema darugol mo ko farilla e hoorema hite o maayi lootugol mo juulamo ɗowtamo kadi ha ka qabru makko wattinamo ko farilla e hoorema kadi daragol kadi ka qabru makko ɗum du'anomo kadi yo Allah yirnomo yo Allah subhanahu wa taala yaafo mo ay itti noon sikte si tawoni noon kadi ko julɗo hara kadi ko musidɗo ma ko siɓɓe kadi ka enɗan ay ko julɗo ka julɗo ko ɓiɗɗo bappa ma ko ɓiɗɗo kaw ma ko ɓiɗɗo yaaye ma ko waytata noon ko on siɓɓe ka enɗan ɗon on ko debo de wowletake ay no haqqe wonɗo hakkude julɗo e julɗo on ko haqqe foruɗo no hulɓini ha hino Allah subhanahu wa taala teddini fi muɗum ay ko ɗum waɗi ko rentete ɗum haqqeji yimɓe ɓen ko renteteɗi e muɗum Allah subhanahu wa taala inni ko woni hisuɗo yawmal qiyama ko garɗo tawi hino hisi e haqqeji yimɓe ɓe ñande dargal haray on a malama haray an on a hisi ɗon noon eyi ɗum ɗo mana woni so tawi woni on joniteɓe jaale maɓɓe ɗen fadi fa u ilayhini amana amwalon fasihadu alah en seedine dow maɓɓe Allah subhanahu wa taala yoni seeditiɗo eyi o inni mana wal aqrabina e ɓattodiraɓen kawtal ngal si tawni neɗɗo on o maayi tawani kawtal ngal hino ɗon kanko hakkuɗo jawdi ndin haray ƴette e jawdi ɓaala hinde ɗon senda onon ɓe nguure nden ƴette seeɗa e geɓal e jawdi makko ndin yeɗon kawtal ngal e ko koto amen ni
walla ko nene amen walla ko baba amen feƴƴiɗo ɗo ko enen kawtirno haare ko enen wondunoɗo Allah waɗi kamɓe Allah ƴettetiɓe en hande meɗen sendude jawdi maɓɓe ndi haray no min haray min yeɗɗi on ɗum ɗo o muññitoray ko hunde ɓurande jiɗede ayi walyatama alyattimaɓe kadi sino hen ƴettugol jawdi mayɗo on yeɗa alyattimaɓe en geɓal e muɗum ko hunde yiɗande ayi wal masakine e miskinaɓen ayi farzuquhum okkore e minhu e jawdi ndi wa qulu lahum wolananɓe gawlan konngol ma'rufa moƴƴugol ayi joni noon Allah subahanahu wa taala wi hon o wi onon ɓe sendoɓe jawdi alyatima ma halfinteɓe jawdi alyatima wal yakhsha alladina huule yo ɓen hulu law taraku si tawni hara ko kamɓe accuno min halfin ɓaw maɓɓe zurriyatan pay koye du'a fa alow koye khaafu alayhim hara ɓe hulani ɓe ko jalo waali ɗo maayi no acci ɓikkoye andanɗa hoore makko wawanaali hoore mum hay hunde ay kono ɓay tun ko Allah subhanahu wa taala jogi ko Allah subhanahu wa taala fawti ko Allah subhanahu wa taala wallata ay buyɗo hande nena mum waali no maayi acci ɗum haade ko boobo walla bam mum maayi acci waali acci ɗum buyɗo hande mandaki nene mum walla mandaki baba mum woɓɓe mandaki nene mandaki baba hande ko hoore leydi ɗo ɓurɗo ɓe gaynode haaju ala ay ko ɓe numéro en kala ko ɓe immaniɓe gayne kono ko Allah subhanahu wa taala ko Allah subhanahu wa taala fawti eyi kulle fof tani wo nene baba ko fuɗɗorɗum aduna woɓɓe no ɗo no wondi ɗo e nene mum e bama mum hay coyguel imminta bihi basira ay woɓɓe anda mandaki nene mandaki baba hande kala ko ɓe immaniɓe waɗay ayi ko Allah subhanahu wa taala fawti ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala inni neɗɗo siko o julɗo ndemo maaya simo acci ɓiɓe par ce que ko ɓuuri hewde kon kono mapinta en ka hoore leydi ɗo kono mapinta jon galle ka hoore leydi ɗo ko marka ko ɓeygure makko nden ayi o doga ƴawra jolda fof ko saboni noon ko fisinte ɓe guure joni noon si tawni noon ko mayde ari o dogaynoɗo ƴawra jolda on adda dépense si tawni on ɗon noon waalike maayi noon hande kadi aray kono ɗum waɗete ayi Allah subhanahu wa taala si tawni ko julɗo Allah subhanahu wa taala si on tigui waali fokkiti maygol Allah subhanahu wa taala aray inna hey wota hulu ɓey guure nde accuɗa nden inchallah min Allah subhanahu wa taala fawi junggo e hoore mabɓe ko min Allah subhanahu wa taala woni ko fawtotoɓe eyi joni noon ɓe halfinaɓe jawdi alyatima Allah subhanahu wa taala inni yoɓe hulu yoɓe hol Allah si tawno Allah kamɓe Allah subhanahu wa taala ne wawno ƴettude ɓe kamɓe ay eɓe andu kamɓe tigiri Allah subhanahu wa taala hara ko Allah subhanahu wa taala no wawno hara ko kamɓe ƴettiti ayi haray ɓe acci ɓikkoy koye wawana hoore moɗon hay hunde khaafu alay gara ɓe hulani ɓe falyattaqulla huule Allah ay wal yaqulu wowlon qawlan konngol sadidan fewgol eyi julɗo yo hulu Allah wowla konngol fewgol on woni konngol fewgol wowlugol gonga eyi inna allazina no ɓen yakuluna ɓeno ñaama amwalal yatama jawdi elyatima zulman e hoore tooñe tefata ay innama yakuluna fi butunin ko ɓe ñaami ko deydima ɓe naara ko yiite ay wa sayaslawna sa'ira ɓe saata naado yeede nge yiite wiyetenge sa'ir yusikumullahu Allah subhanahu wa ta'ala hino wasiyo on fi awladikum e ɓiɓɓe moɗon ɓen lizzakari hino wodani gorko mislu hazzil unsa yayni embere geɓal mana rewɓe ɗiɗo mana jawdi ndin sino sendede jawdi alyatima ndin ɓiɓɓe ɓen si ɓe ari mana ko gorko goto duwa yeɗede kon ko rewɓe ɗiɗo yeɗeto e ɗum ɗon ko noon jawdi ndin ndi sendirte ko nu noon waɗi ɗum debbo kañum ko fawta ɗum debbo kañum ko fawtete ɗum ha ñande ƴetteni ɓi debbo kañum ko fawtete ɗum eyi gorko noon kanko fawtoto eyi no gasa on babajo noon walike mayiɗo joni acce jawdi bon ɓiɓɓe ɓen rewɓe ɓen worɓe ɓen sendi no gasa Allah walla ɗon ɓiɗɗo sonnajo on marɗo jawdi ɓuuri baba makko ara jombamo
ay o tampata o sunata ko gorko on kanko ko yo ittu ko yo ƴette goɗɗo goo dépensiteɗo kadi o adda debbo on noon kañum ko yo yawa ka dépense o mo kadi eyi ko ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala ni haray jawdi ndi embere ko rewɓe ɗiɗo yeɗete ko ɗum gorko goto yeɓete eyi li zakari misilu hazzil unsayayn fa in kunna nisaun fawqa isnatayn si tawi woni noon jawdi sonnaɓe acca ɓe ɓiɓɓe rewɓe ɓen hiɓe ɓuri ɗiɗo eyi koɓe tato ha nayo ha jewo ha yeeso toon falahunna sulasa ay ma taraka haray jawdi ndin koye ndi fecce pecce tati eyi kamɓe worɓe ɓen mana kamɓe rewɓe ɓen ɓe ƴetta tataɓal jawdi ndi eyi gorko ngo hetta ɗum da mana gorko ngo hay tawni hara ko gooto joni rewɓe ɓen jawdi ndin accama joni exemple babajo o waali ko ɗo joni o maayi innen o acci ɗo joni wona 3 millions exemple gorko ko gooto pet rewɓe ɓen hiɓe yoni jawo jawdi ndin koye ndi pecce koye jawray kamɓe worɓe ɓen koye ɓe ƴettu kamɓe rewɓe ɓen koye ɓe ƴettu million goto pet e potto gorko on tun gorko on ƴetta 2 millions o ayi kamɓe rewɓe ɓen haysi ɓe timmi toon temedere ko million goto on ko on ɗon ɓe sendata ayi gorko on o ƴetta 2 millions on ayi amma nan siko tawi woni ko gorko goto debbo goto ayi walla rewɓe ɗiɗo bon aray ɗon kadi jawdi ni kono wonde feccitata gorko debbo on ko yo ƴettu million goto gorko on ƴetta million ɗiɗi on jawdi ndin ko noon de sendirte eyi falahunna sulasa haray kamɓe ka tataɓal jawdi wa in kanat wahidatan si tawi woni debbo on ko goto falaha nisfu ayi haray ko feccere jawdi ndin woni ko jeeyi ayi fa in kana lahu waladun si tawi woni himo mari ɓiɗɗo fa in lam yakunna lahu waladun wa warisuhu abawahu fali ummihi sulis ay wa in kanat wahidatan ay falaha nisf wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus ay si tawi woni ɓiɗɗo on ko goto pet acca haray feccere jawdi ndi fof kanko jeeyi neɗɗo o maayi ko ɓiɗɗo debbo goto petti o acci haray jawdi ndin koye ndi fecce e hakkude o jonne feccere kanko ɓiɗɗo suddiɗo si tawni ko kanko tun acca kanko tun baba makko mari ko feccere jawdi ndin o jonnete joni noon ɓay haray kanko ko ɓiɗɗo debbo o acci o acca ɓiɗɗo gorko haray komboronatamo ay wali abaway haray ko baba makko ronatamo kanko gorko on ay li kulli wahidin minhuma sudus ay haray ko haray baba makko koye ronnumo ka jeegaɓal jawdi ay mimma taraka in kana lahu waladun si tawi woni o mari ɓiɗɗo fa in lam yakun lahu waladun so o mara ɓiɗɗo o warisuhu abawahu fali ummihi sulus mana si tawi woni o acca ɓiɗɗo ay so acca ɓiɗɗo o maayi o acca ɓiɗɗo haray yo baba makko ronumo nene makko haray jawdi ndin ndi fecce nene makko rono ƴettuyamo jeegaɓal jawdi ndin haray ko ɗon nene makko woni ko ƴettoyta baba makko ronamo jawdi ndin ay fa in kana lahu ihwatun si tawi woni himo mari nene goto fali ummihi sudus ay joni o acca ɓiɗɗo haray ko yo baba makko ronu jawdi ndin ndi fecce nene makko ƴettuya jeegaɓal jawdi ndin simo mari noon nene goto o acca ɓiɗɗo ko no mari nene goto nene goto makko no mari geɓalle jawdi makko ndin ay haray hande ɗon kadi haray nene makko toujours haray dépilacé ka mana ka tataɓal ɗa haray hande kadi nene makko ko jeegaɓal jawdi ndin ko ɗon renoyto ay ndi feccoyte hande kadi na pecce tati ndi feccete ndi feccete pecce jeego ay ka jeegaɓal ko ɗon nene makko ronoyta ay
min ba'di wasiyatin yusa biha. joni noon bala jawdi taw hino sende jawdi accandi ndarata si tawi woni kanko gorko on o wasiya mayɗo on o wasiyano ke jawdi makko ndin e jawdi makko ndin essi haare o okka toon goɗɗo goɗɗum. ay joni goɗɗo ɗo joni waalowo maaya makkino ɗo galleji tati galleji nayyi galleji joyi galleji jeego. ɗe galle ɗa ari mi hokkiɗe miññal kaari ɗe galle ɗa ari mi hokkiɗe kotan kaari e gurdam makko. kala ko tawno o okki goɗɗo e gurdam makko ɗan hay tawni noon kadi ko janano goy hara ko janano pindon mo jeeyaka e famille on e gurdam makko o ƴettino ɗum o okki goɗɗo ɗum ɗon wattetaki hande kadi e jawdi roneteni ɗin ɗum ɗon ƴettete jonitemo okkuno on pottine fes. ay par ce que no heewi ka waɗata adda embouteillage molanaɗo ka ronde jawle. joni goɗɗo joyɓa ɗo jawdi o ƴetta ɗo joni goɗɗum o okka koto makko walla miññam makko ma siɗɗo ɓattodiraɗo e makko o okka mo o maya tun famille heeditiɓe daro jatta ko koto amen okkunomo minen namene okkuno o koto amen janno o koto maɓɓe o koto mon yangi kanko jeeyi jawdi ndin kanko ƴetti okki en tant que na onon e koto mon hawti jawdi ndin ko lakkere koto mon ɓiire makko wicce ko kanko jeeyi komo yiɗani wo okki o ƴettino o okki goɗɗo so o waali ko o maayi on jatti ɗum on jatti ko daganaki on so ñaami on ñaami ko ko jawdi goɗɗo ñaamuɗo wona jawdi koto mon par ce que o okkino goɗɗo. ay ko okki komo jeeya ɗum ɗon hande kadi. ay kono kala ko okkuno kon ɗum noon ko yo pottine fes hande kadi jonetemo okkuno on hande kadi jawdi ndin ndaare. ay aw dayni ma hara himo ñawlino on wata arde ɗo sendon jawdi accandi himo ñawli on ndaaray ko o ñawlino kon ƴetton ñamande nden yoɓi ton so on yoɓiti ñamande nden ha on gayni hande kadi noon sendon jawdi ko heddi kon par ce que ko ñawli kon o jeeya ɗum so yoɓanaka ñamade makko nden o waloyta ko gabru makko. ay aba ukun joni ndaren ɗo noon ko ɗum waɗi goɗɗo ɓe inni si a heeɓi jawdi Allah subahanahu wa taala jariborima jawdi ulul agrabina famille ma on bala ndeɗa walloya goɗɗo go ka ɓaawo famille ma on taw ko ɗum woni ko islam on yamiri. par ce que si Allah subahanahu wa taala jariborima jawdi a walloyi goɗɗo go ka ɓaawo haɗaka noon goy wiyaka ta walloy goɗɗo ka ɓaawo to kono noon ko sawi walluɗa famille ma on taw. ndaare ɗo ɗo Allah subahanahu wa taala nde wiɗo joni nde neɗɗon waali maayi o fuɗɗori ɗo baaba o ari nene gotoɓe o ardiri noon ha lanni holli jawdi ma nin ko an e famille ma on ko waɗi noon anden nokku gotum Allah subahanahu wa taala hino wi'i himo wawi ƴettude arsike famille fof jonna aade goto goy Allah subahanahu wa taala ne waɗa ɗum kono si Allah subahanahu wa taala ƴetti arsike famille on fof jarriborima an a sikkiyam ɓeyɗa hi kamɓe ko ɓayɓe barka ko ɗum haɗi ɓe heɓa la Allah subahanahu wa taala hino andi ko waɗata kon o jonirta fof. ay Allah subahanahu wa taala okkidirta fof gandal o okkidirta fof jawdi sina ɗum marsata ko ma woɓɓe wona waagotoɓe woɓɓe go wona heɗotoɓe ko ɗum welnata haaju ngon si fof woni waagotoɓe ko on ɓe heɗoto si fof woni marɓe jawdi hino weli goye Allah e jawdi no hino weli ha ko ɗum wonde wartanade bimbikide jemma e nder ma kono hande ɗo si Allah subahanahu wa taala aduna on fof hande riisi ɗo tawi hay goto haton jinayi ko goɗɗo bihi basiram a tawi aduna on kadi wela yo e woɓɓe maapo ha doga araka woɓɓe ne jicco ay no walle men fi Allah hande hay coggu ndiyam hummen mara okkora men fi Allah ay woɓɓe ko yo ar wulla ley koyɗe woɓɓe ko ɗum welni aduna o kono si tawni fof foti mi sikka aduna on welay yo woɓɓe koyo laama woɓɓe laame kono ɗum ɗon welni aduna o ay Allah subahanahu wa taala no andi ko o waɗata kon ay kala ko waɗi ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum waɗi si Allah subahanahu wa taala jarriborima jawdi o inni ahsin kama ahsanallahu ilayka famille ma on ko ya moƴƴa e maɓɓe
ya andu ko an e famille ma on woni ko hawti ko noon hawti ko ya moƴƴe maɓɓe ay ko sawi moƴƴiɗa régilɗa probléme ji famille on ha régili yalta noon hande kadi ka ɓaawo waɗoya to dara ko ɗum ɓeyni hay sadaka sa itti sadaka tawi ɓengude ma nden haton jine muɗum ko ya jonni ɓengude ma nden si tawni ɓengude ma nden haton jine muɗum a yaltini a jonne ka yaasi ɓeni sadaka on jaɓetake ay ay ɗum wayni mana min wasin yusa biha awdanin aba'ukum wa abna'ukum ay ayyuhum la tadri ayyuhum aqrab lakum naf'an allah joni baba ma e ɓiɓɓe ma ɓen on anda ko hombo ɓuri on jogade nafa a anda ɗum ay joni goɗɗo heɓa ɗo joni jawdi ay o finance ɓiɓɓe makko ɓen o wakkilluɓe o janna ɓe waɗa ɓe bon condition fi honnu janggo si woni ha o ronkitoyi ye ɓiɓɓe makko ɓen daro place makko kono no woodi ko adi ɗum ka mi sikki an kadi ɗo ko baba ma darino yangi finance ma ha hewti ka hewtuɗa ɗon hande kadi an kadi wattuɗa financé de ɓiɓɓe ma ɓen ayi ko ɗum waɗi si goɗɗo si tawni o maayi baba makko ronaymo ɓiɗɗo makko ronaymo par ce que an kadi ko baba ma yanganima ha hewtuɗa nokku goo si yanganiɗa ɓiɓɓe ma ɓe ko ɗum waɗi o inni aba'ukum wa abna'ukum la tadri ayyuhun aqrabu nafu an baba ma e ɓiɓɓe ma ɓe anda ko mo ɓurma jogade nafa eyi faridata ɗum ko farilla minallahi immorde ka allah inna allaha no kanko allah kana o laatike hakiman ko ñeeñuɗo e golle makko ɗen allah subhanahu wa taala kanko ko o ñeeñuɗo e golle makko ɗen ko kanko wawi wadde sendore sendirano o yiɗiri kala ko waɗi ko ɗum ɓuuri moƴƴude ayi allah subhanahu wa taala o arti e ɓeeɗo duhiɓe eyi walakum oyni onon ɓeeɗo duhiɓe walakum no wodani o nisfu feccere ma taraka azwajukum ko sonnaɓe moɗon ɓen acci kon eyi joni gorko an gorko on si tawi woni sonnama waalike maayi himo acci jawdi feccere jawdi ndin fof ko an gorko on jeeyi eyi an condition on ko honno wata handorade feccere jawdi ndin fof an moodi makko in lam yakunna lahunna ko si tawani kanko sonnajo on o acca ɓiɗɗo ayi sonnajo on waalike maayi mo acci jawdi an moodi makko feccere jawdi ndin fof ndi feccete pecce ɗiɗi feccere nden fof an moodi makko hendoto ndeya feccere ɗa ndaare ko hombo woni hikkoto e muɗum kono condition no woodi ko si tawni o mara ɓiɗɗo o maranama ɓiɗɗo an moodi makko amma noon sonnajo on si tawni o waalike maayi mo accanma ɓiɗɗo mo maranma ɓiɗɗo an moodi makko ayi fa in kana lahunna waladun si tawi woni haray sonnajo on waalike maayi mo acci ɓiɗɗo ayi falakum rubu haray jawdi ndi ndi feccete pecce nayyi ayi feccere no yaɓere nden an moodi makko haray ko nden tan jiyata ƴetta nden ɗon feccere no yaɓere pottoɗa ko ɗum noon woni gueɗal ma ton mimma tarakna konko ɓengo ma acci kon min baadi wasiyatin ɓaawo wasiye mo wasiyino ay amma si mo okkuno goɗɗo goo e jawdi ndin ton goɗɗum ɗum ɗon itte jonete mo okkuno o aw dayni maahi mo ñawlino konko o ñawlino ɗon yaltine jonete mo ñawli o noon hannde kadi sen ɗon ko heddi kom ay wala hunna rubu a yaray on say an gorko on si tawi woni ɓengu ma waalike maayi mo acci ɓiɗɗo haray jawdi ndi ndi feccete pecce nayyi ƴetta nayaɓal ngal ɓiɓɓe ɓen senda ko heddi kon e bolonda heddiɗo kon mimma taraktum konko acci ɗum ayi wala hunna rubu amma noon si tawani ko gorko on kañum kadi waali maayi acci sonnajo eyi si tawi woni eyi mimma taraktum konko acci ɗon illam yakul lakum waladum si tawi woni gorko on kan kadi o kanko waali maayi himo acci jawdi eyi o acca ɓiɗɗo haray jawdi ndin koye ndi fecce pecce nayyi eyi koye ndi fecce pecce nayyi
gorko on mana sonnajo on jonne feccere nden feccere ne yaɓere nden famille gorko on heddi ɓen fof ɓe ƴetta pecce tati heddide ɗen. Allahu akbar. Rewɓe jelo hande modi mum waali maayi hara ko kamɓe modi maɓɓe yangodi ha jawdi ndin heeɓi muññani modi maɓɓe 9 ay ha jawdi ndin heeɓi ɓe waaloɓe maaya ɓe yaltira ha galle ten jungo meho ay famille on woɓɓe ɓe yaltine ha galleji fes raɗo sonnajo yaltino fes o sooɗo jawdi modi makko ndin nokkeli jelu hande ɗum waɗi wallahi no woodi no heewi no hulɓini ha ay ko ɗum waɗi si jooma gandini ɓeni la sakka bil mawti ay dargal ngal darato ay dargal ngal darato mo kala subhanahu wa taala la jonita ɗum haqqe muɗum mo kala jonta ɗum haqqe muɗum ay ay ko bona boni o ko bona boni hay tewni awa sonnajo on o tawdu modi makko e jawdi ndin ko geɓal ngal Allah faɗanimo ko farilla e hoore makko ko ma o jonne ko kanko jeyi ɗum ko obligatoire noon ko mafruda ko Allah farlanimo sonnajo on si tawi woni modi makko waalike maayi jawdi ko acci kon koye jawdi ni koye ndi partagé no laabi 4 parti ji 4 parti famille on fof ƴetta parti tati kanko sonnajo on o ƴetta parti na yaɓo on alanni kamɓe famille ɓe darano ɓe hejjira parti tati heddiɗi ɗi ɓe accida sonnajo on e ɗum da si o wonta he galle ɗon alhamdulillah o wona si o wontata ɓe akkida moye ko e jawdi makko ndi ɗum non ko kanko jeyi ayi kono wallahi woddi e sonnaji on darama hande ɓe modi mum walotoɗo maaya ɓe sooɗo jawdi modi maɓɓe ndin mbi emo den no hawni sa lannata ko waɗi mais est ce que ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo ɓe ko julɓe ni ɓe hino faami l'islam sono no hawni ayi kono gorko on si tawi woni o waalike o maayi sonnajo on nayaɓal jawdi makko ndin ko ɓeygu makko woni ko jeyi ayi mimma tara ko tungo ko acci ay in lam yakun lakum waladun si tawi woni on mara ɓiɗɗo fa in kunna lakum waladun si tawi woni sonnajo on hino mari ɓiɓɓe falahunna sumunu ay haray ko jeetata ɓaɓalla jawdi ndin ko ɗo woni kanko sonnajo on woni ko yeɗoyte gorko on o waalike o maayi mo acci jawdi o mara ɓiɗɗo kanko tunge ɓengu makko koye jawdi ni koye ndi fecce 4 sonnajo on jonne feccere nayaɓere nde famille on fof ƴetta pecce 3 ɗen o simo mari ɓiɗɗo hay si o goto pette jawdi ni koye ndi fecce jeerati ay jeetata ɓangal sonnajo on o jonne ɗum ɗon o potto pecce 7 heddirde famille on e ɓiɓɓe ɓen ko ɗon woni koɓe geɓoto ay ma taraktum konko accuɗon min baadi wasiyatin ɓawo wasiyade tuusa biha mo wasi aw daynin ma ñamande nde o ñawdi ay toujours en andintinay goɗɗo ko wiɗen kon si tawi woni o waalike o maayi jawdi makko ndi himo okkuno toon goɗɗo go goɗɗum fof no andi e gurdam makko wino mi okki ɗum ɗo kaari haysi ko rono e ɓengoy joni exemple joni ka gurdam makko o ƴetta ɗo joni fi kala no woodi jooma gande gawɓe décora haysi ko ɓiɓɓe ɓen joni oy e gurdam makko wayna ɗum ɗo mi okki ɓiɗɗo an kaarijo mi okkimo nduɗo suudu joni noon si baba joni si o waaliki o maayi jawdi ko acci ko fof ko wiye ɓen hani hawtutude senda ay joni noon o sorta toon goɗɗum go o winna mi okki ɗum ɗo ɓiɗɗo an kaarijo no woodi e jooma gande go wiɓe a ɓenni ɓe dakkora ɗon par ce que haray o ɓurdindini hakkude ɓiɓɓe ɓen ay kono noon do ɓenni ɓay haray o okki e gurdam makko ɗan haray ɗum ɗon daganike mo okki on ɗum ɗon tawnetake e sendugol jawdi ndi ay ɗiwa kono hay so waɗi ɗon ɓe konti waɗi so ɓe waɗi ɗon konti fili seeɗa par ce que ɓeni hara ɓe wi eɓen fof hiɓe fota so yi tungo okki goɗɗo go e gurdam makko haray ɓurdindiniɓe ay kono sa ɓe yari ɗon ko ɓe haray e fof koɓe ɓiɓɓe ay amma siko janano mana tawaɗo e ɓiɓɓe ɗum ɗon kala sakka bil mawti hino fotta ko mutlagan hino fotta si tawni o okkino goɗɗum go e jawdi makko ndin goɗɗo go bala jawdi ndin no senne ɗum wattetake toon mo okki on jonitete ko okka kon ɗum ɗon pottine toon fesi o jiya ɗum ɗon hande kadi par ce que o okkino ha gasi hande kadi jawdi ndin no senne itti sikka hansi ko ñamade ɗon ko debude ɗon ko debude eɗen andi nelaɗo mamadou sallallah alih w sallam e hoore muɗum ɓe juulata goɗɗo
fure tawatara fure on hino ñawli ko go o ñamande nden jaɓama ma heɓo garanti yoɓuɗo ñamande nden eyi ko waɗi ari e jamanu nelaɗo fure wallina ɓenni o hino ñawli ɓenni himo ñawli nelaɗo maki ɓenni ko hombo ƴettata hombo woni garanti ñamande nden foppu deƴƴi eyi nelaɗo e maki ɓenni ko hombo ƴettata garanti ñamande nden fof deƴƴa timmi laabi tati nelaɗo hucciti fure on no waali ɓeɓe hucciti sahabaji goo o dari o ƴetti garanti o ndawni mi ƴetti garanti yoɓugol ñamande nden on sayi nelaɗo yilti juuli fure o ayi par ce que kamɓe ɓe andi ko fiyon num wa ma yantigu anilo ha qur'ana wowlata ko sikki woni e muɗum qur'ana na sama kala cakani ala ton ko banu adama wawɗo wona mi wayi jangata ha honnum warano on wi acca ko qur'ana on wi ko faala kon kono qur'ana on kanko ka wonno hanki ɗon ha hande ko ɗon ka wonno fewdo jamanu nelaɗo ɗon ha hande himo ɗon qur'ana on sansata ko janggo e ɓen sansata kono qur'ana on sansata nelaɗo kañum hino andi si o wattiniyama ɗon himo ñawli ko tana e hoore tana ayi ko nde heɓuno ƴettuɗo garanti ñamande nden ɓe ari noon on saɓe juulimo eyi kono itti sikke siko ñamande on tigui ñawli kam ayi oyni wa in kana rajulun jurasu kalala ayi amma noon si tawni gorko ko gorko maayi mana o mara ɓeygu o mara ɓiɗɗo mo wacca ɓeygu wacca ɓiɗɗo so tawani ko maayi haray ko num a wi mura'atun wa ahun ay aw uhtun mana joni noon so tawani mo mari nene goto ay fali kulli wahidi minhuma sudus so tawani neɗɗo o waali ko maayi o wacca jawdi mana o mara ɓeygu agana laahi ɓiɗɗo ay kono noon himo mari nene goto gorko walla mo mari nene goto e suddiɗo fali kulli wahidi minhuma sudus haray jawdi ndi koye ndi fecce e ɓe ƴetta jeegabal jawdi ndin fayni kanu aksaru min zalika falahum surakau fi sulos eyi haray si ɓe ɓuuri ɗum haray koɓe jawdi ndin koye ndi fecce pecce tati ɓe ƴetta tatabal jawdi ngal min baadi wasiyatin yusa biha aw daynin hayra mudarin ayi nde ñamande kadi noon wona nde wowlede ɗo si tawi woni goɗɗo o waalike o maayi emo acci jawdi kono himo ñawli andanɗa hoore maɗa jawdi makko ndin fopp si moɓodirama yoɓa fuɗɗota ko e ñamande ko ñawli kon ayi e joni noon himo acci ɓiɓɓe emo acci famille bon haray honnum fa amruhu ilallahi haray fiyake makko on kaka Allah subhanahu wa taala ɗon ko kanko andi haray fiyake makko on koye junngo Allah woni eyi par ce que on andi ko ɗum ko narata woɓɓe go e ñamale ko angal yondinare ayi ñawlagol haɗaka kono wota a ñawlo ñamande ndi andanda hoore maɗa mapinte doginte yaltinama ka ma wona jiya ɗum e ndimankaku yaagal ay woɓɓe goo ko hendu tampere hunko wifɓe ko fanɗi o ɓe dogay ɓe ñawloyo ñawlora ɗo ñawlora ɗo ñawlora ɗo ñawlora ɗo kaɓe yaari wo hiɓe ƴuwo mais ɗum na jiya ɗum e ndimankaku yaagal no ay joni si tawni neɗɗo o ñawlike tawi o waalike o mayi tawi mo acci jawdi makko ni fof hakkilama ñamale ɗen kalkilama darama tawama fayde jawdi ko acci kon fuɗɗota koye ñamale makko ɗen fes aray jawdi ko acci kon koye jande ɓe guranden ɓe ñamata ɓe letto ɓawa makko ande kadi fiyake makko lutto kala so yaafo yama lamda so yaafo yaka kanko ɗaɓɓanno hoore makko ɗum ɗon ko responsabilité makko darayno guerdoya toon ayi ko ɗum ɓeyni hayra mo daari si tawi woni waaliɗo maayi on si tawni wona ñamande lorrore o acci yo ñamande yonde yooɓe si tawni ko ñamande lorrore aray o fiyake makko koye junngo Allah woni kanko andi kanko e ñawliɗo mon ɓay mo ñawli on kañum kadi maayay no maayiri toon si ɓe tawtidoroy toon yawmal qiyama ɓe jittoyay toon ay on sahi no ɓe jittiroy to kamɓe andi toon ara no jittiroy to yeeso Allah ɓayle ko ma jittoye ay
kono noon haray nani jawdi ndin ƴette ga jonitemo ñawli yom ɓe guura nden wondirani par ce que kanko wonno responsabilité ɓe guura nde ayi ko tawnirda ñamade lorrayre hayra mo daari ayi oni wasiyatun ko wasiya min Allah immorde ko Allah walla wono Allah alimun ko anduɗo halimun ko muññiɗo ayi Allah subhanahu wa taala no andi piiji ɗin fof mo muññi noon kadi ayi sabu Allah subhanahu wa taala so muññanoki ha arayno wonani kono Allah subhanahu wa taala ko muññiɗo ayi hande jelo wona waɗede kawar leydi ɗo ina mi muññota ko min e makko mi yaha si leydi ndi kam ngon fotti mi muññota ko on tigi waɗa ɗulle kadi ayi no woodi hen woodi ɗo joni exemple Allah subhanahu wa taala ini joni so tawni goɗɗo waɗima ɗo joni so tawni a muññota ko a waɗuma yeru ko waɗuma kon ayi ko naye ɗo joni goɗɗo hina bonna ɗo goɗɗo hara ko fanɗi o ko bonnima ko mota ha valeur de 100 000 walla 200 000 so mara ko yoɓira ɗum ƴettamo ɗo nadama ɗo fermamo ɗo ko yata fayda hitande walla lebbi ayi en tout cas do rewnamo ko andanɗa hoore maɗa hino satti harale ko mo wawno muññade fes ayi jelo woni e bonnude ɗo Allah subhanahu wa taala himo muññi fanki ɗon Allah subhanahu wa taala kadi de mo wawi yo par ce que halka adan ɓe Allah subhanahu wa taala halkuno watta baaɗi watta demoji watta keroji ɓen ko yeddunoɓe Allah subhanahu wa taala ɓe Allah subhanahu wa taala halkirno hendu halkira ndiyam ɓeɗo kadi ko yeddunoɓe Allah subhanahu wa taala do ka enen noon hande laabu yel wonɗen yeddude Allah subhanahu wa taala ko leydi ɗo bimbekiɗo jammiñerma hiɗen yeddude Allah subhanahu wa taala hiɗen ñande fin wiyeto hiɗen e hoore ko Allah subhanahu wa taala yiiɗa yarlaki hiɗen andi ɗum ɗen felitani ɗum hoore muɗen min o wonɗo wolude ɗo e goɗɗo goye hiɗen andi ɗum pellet mais Allah subhanahu wa taala no acci ɗon ka himo muññi en ɗon o wi fi hon ɗum ha o ndaara si tawi woni en huulay tuuben ruttoɗen Allah subhanahu wa taala newnan en tuubugo rutto si ɗum woopi Allah subhanahu wa taala koko wino nelaɗo on kon kala welsiniɗe toon ha boneji makko ɗen huɓidimo o tawi lan ɗo tawi boneji makko ɗen no huɓinimo fama jazau sayya illa sayya goɗɗo arta ha mayde ɗen huɓinoma e muɗum o ara ɗo o daro yeeso Allah subhanahu wa taala mo wondi bakkatuji naɓayɗe mo yiyete jahannama o wiya e Allah mi tori kama yaafuye la so won tigui ligguintinali tububuji ha mayde nden tawima e muɗum ara lanni par ce que neɗɗo ka mayde nden a rewre dambugal ngal fermama dammugal fermama aray ko on num ayi va aray lanni ɗum noon yo Allah subhanahu wa taala newnan en tubugo rutto kanko Allah subhanahu wa taala newnana en joguitagol yamiroje makko ɗen kanko Allah subhanahu wa taala newnana en woɗɗitagol haɗoje makko ɗen Allah subhanahu wa taala arsika en yi'ugol gonga jokka gonga on arsika en andugol ko honno woni fenade woɗɗito fenade sabuna boyi hino woodi ɓoy hara ɓe andi gonga on ni ko ɗum ɗo woni gonga hara no laaɓani ko ɗum ɗo woni gonga sabu ko wiɗen kon inna nafsa la ammaratum bisuuyi sabu yiɗugol aduna sabu beele aduna haɗa on tigui sakkagol seytane ko seytane wino kon lagada anna lahum siratakal mustaqima wala tagiranna aksarahum sakirina seytane wi mi cuɗanaɓe oɗo aduna mi cuɗanaɓe piiji aduna yankuji ɗum weɓitanaɓe aduna on si ɓe yiiɓe sikka ko ɗum woni haqiqa piiji merenteji lannayɗi ɗi andanɗa ɗuma ɗi fimum gasata aduna on ko weli fima ko gasay ko ɗum andirta aduna on yona ko hoolore annabi nuhu o wuuri duuɓi wulure manko ɗum duuɓi 5 annabi nuhu alayhi salam duuɓi wulure manko ɗum duuɓi 5 oɗo lannetake simo andi aduna o enen noon mofte nelaɗo mamadou sallah sallam Allah subhanahu wa taala ini kala heɓuɗo duuɓi 60 60 ans kala ko wuuriti yeeso ton yo andu ko bonis o woni wuurude jamanu hande kala heɓuɗo duuɓi 60 ans kala ko si tawi woni si a heeɓi ko ɓene ko si tawi woni a heeɓi ɗum goy yo andu ara ko yeeso ton konko bonis ayi par ce que nelaɗo ko ɗum wuuri 63 ans ayi
ko 60 ans woni libiti duyi makko ɗin o waɗana bonisi 3 ans ayi kono kay oɗo hino eɓɓidiri wuurɗo duuɓi wulure annabi nuhu ɓay o landama wuurɗo duuɓi wulure manko ɗum duuɓi jeeyi o landama ko hono aduna wayi o wi aduna hino wawi wa suudu ndu dambuɗe ɗiɗi sa natiri e ngal dambuga yaltiroyi to yeru ko neɓata hakkude ɗon ko noon aduna wayi aduna ko neɓi kon fof ko ni wayi par ce que fiye ɗum aduna ko weeli o ko weeli ko ha ñande ko lannayyi yo innal akhirata hayrum wa abuga ko laakara ɓuuri moƴƴude ko ɗum ɗon kadi heddoto ay laakara mayde ala ton ko gurdan tum ay laakara mayde ala ton si immitama mayde ala hande kadi atawa lanni hayyulla yamutu ay ko ɗum waɗi so ini wa innal akhiratu hayrum wa abuga ko laakara o ɓuuri moƴƴude ko ton kadi woni ko heddoto aduna ɗo ko weeli o ko ha ñande go ay heewi anduɓe ko ɗum ɗo woni goonga ɓe salo kus jokkugol goonga on sabu mbela mbeleji aduna e pourtant le aduna o lannay ko ha ñande go andi ko ɗum woni ƴaynugol hoore mum ko ɗum woni ƴettugol rewgol wonki mumkin ƴettugol wonki mumkin waɗa pilasi allah subhanahu wa taala ittaba'u nafsahu hawa eyi rahino hulɓini noon musidɓe julɓe leera mon en yoni ɗen heddini ɗo won wa 10 minutes DG ɗon wawi accudire numéro téléphone on waɗon 78 116 82 38 so tawni no woodi faalaɓe natude si no woodi ko ɓe lanoto ko yowiti e darse meɗen gon inchallahu e siko famuɗen fi muɗum andinen ɓe ɗon wawi wadde 78 116 82 38 ko ɗon waɗi si nelaɗo e hoore muɗum ino hewno ko torotono yo allah subahana wa taala arsikumo andugol ko woni gonga jokka kadi gonga par ce que no woodi buyi anduɓe hara ko anduɓe kadi goy bon no woodi woɓɓe goo hara ko honnum haɗi ɓe jokka gonga on ko saabu majjere par ce que ɓe anda kono no woodi anduɓe gonga tigui no waɗi ɗo e karama koɓe janggoɓe andi ko qur'ana on wi net faami ɓe ƴetti qur'ana ɓe bugui ɓama eɓe jokki ko welataɓe kon itti noon sikki ɓe anda ɓen ko ɗum waɗi si nellaɗo e hoore muɗum no hewino ko torotono yo allah arsikomo yi'ugol gonga arsikamo kadi jokkugol gonga on ayi allah arsikamo ko honnum woni fenade allah arsikamo kadi woɗɗitagol fenade den eyi saabu no wallahi no heewi ko bambeten fenade eyi allah subahana wa taala inene wa qul jaa al haqqa wa zaqa al batila inna al batila kana zahuga si gonga ari ko ma fenade yahat eɓɓodira sa fenade ko koye toon ɗum ko mehete ɗum noon fimum lanna e fes eyi allah subahana wa taala inni wallahu allah alimum ko anduɗo halimum ko muññiɗo himo andi ko wonde e wadde ɗo kon fof ko wondenmo yeddude bimbikire jemma ñelorma himo andi ɗum himo muññey ɗon o ini on tilka ɗum ɗo hududullahi ko keeri sariya allah wa man yuti illaha kala on ɗoftiɗo allah wa rasulahu o ɗofti nelaɗo allah on yudkhilhu jannatin allah subhanahu wa taala naada mo aljanna tajri hara ino ila min tahatiha sengo ley aljanna o al anharu canɗi ay cangol njuuri hino ka aljanna cangol kosan hino ka aljanna cangol beere hino ka aljanna allah subhanahu wa taala inni lajjatan lissare bina o yiɗi piiji weli fotiji wonɗi ka aduna ɗo ɗi fof majji hide ka aljanna allah subhanahu wa taala hino harmini musique mais ka aljanna hino daggina ton hino woodi ko tagore nde woni ko faamali allah subahana aduna ɗo wona weeli foti dey addira ɗen ɗo banu adama ko addira ɗo ko dewal ay joni noon weeli foti hoy seeɗa hoyni allah subahana taala suuti ka aljana toon addani aduna on ɗo ko seytane cuuɗirana yimɓe ɓen par ce que inna allah la yuhliful mi'ad nde allah subahana taala yaltinno seytane ka aljanna o wino allah wata waran ha ñande ummital iblisa kanko o mayatago e ha ñande dargal dari ama iblisa mayata ay ko waɗi hay ka qaburuji hay ɓe fof waali ke maayi o ara hay ka qaburuji o majjina ɗon yimɓe ɓe ay cuɗana ɓe ɗon piiji fiye ɓe majju itti noon sikke kaɓe wuuri ɗon
eyi joni noon koma Allah subahanahu wa taala jonnamo cuɗaari ko majjinira yimɓe ɓen kono Allah subahanahu wa taala inni yahu yimɓe am moƴƴuɓe ɓen ɗon heɓata feere maɓɓe ko ɗum waɗi no waɗi ɗo woɓɓe goy ɓe andanɗa hoore maɗa kamɓe fi o aduna fi cuɗaari aduna maapinaɓe ɓe ɗaɓɓay koye aduna on fi no ɓe wuurira par ce que jawdi laaɓundi wona ko boni julɗo ko yo ɗaɓɓu ɗum julɗo ko yo ɗaɓɓir wurde e mayde ko ɗum Allah subahanahu wa taala yamiri fiya woni julɗo fewɗo nunɗuɗo saabu hay so tawi woni kan woni imamu hara kan woni premier imamu wallahi tawi woni ko goɗɗo dépense tama si a ñamay ko goɗɗo andi sa holtay ko goɗɗo andi sa warata ko goɗɗo andi sina Allah walluma wallahi karan susta darorde yeeso on wolanama gonga ko wonira noon hiɗan hunɗi wogoy par ce que a sikka joni sa wolanema ɗe jogata koy ne imamu ha janggo on soƴƴata komin wolan toon ɗum a susta wolande ɓe gonga ko ɗum waɗi sallah bana inni julɗo ko ya gollu ko ya ñafan hoorema ha oui julɗo ko yo gollu ko ɗum Allah subahanahu wa taala yiɗi ayi bon joni noon piiji ɗi andanɗa hoore ma cuuɗareji aduna oɗo ɗi fof hiɗi ka nder aljanna joni noon Allah subahanahu wa taala ni kal aduna ɗo julɗo kañum ko yo ɗuuroɗi si a ɗuurakedi ɗi ka aljana to o memoytade ko ɗum ɓe inni kala yarɗo beere ka aduna ɗo beere nden lakkira to o memoytande beere nden noon ka lakkira to nden Allah subahanahu wa taala ko lajjata lissare bina eɓɓonirtake nde ka aduna ɗo ko bonnayde fi neɗɗo ayi ndaare tum goɗɗo ko moƴƴi ɓandu o ko moƴƴi ɓandu ko mari haqqil o ko mari haqqil so tindi ko yargol beere ayni tumo tum yo waɗa tum beere nden gurdam makko accama ɗon seeɗa ndaara battane makko ɗen ayi fi makko bona e fes ayi fi makko bona e fes Allah subahanahu wa taala ni ko lajjata lissare bin piiji andanɗa hoore maɗa harminaɗi ka ɗo ɗin ɗon hiɗi dagina ko ɗum woni weli sa nani noon beele weli alijanna on ko piiji ɗi andanɗa hoore ma heno harminano ko aduna ɗo ɗin fop ata ko ɗin dagina ka alijanna ton hande kadi mo naati alijanna mayetake hande kadi juuletake goɗɗo ma pata ko ɗe wagu toon feƴƴimi juulali ayi hooretake amma paaki fi ɗaɓɓugol dépense ko fanɗi o ata e goto kala heno autorisation jambugol huuru layni jeeɗiɗo nawnetake ayi ko wuurugol ha e wuurugol ko wiyete alijanna ko nen tori Allah subahanahu wa taala okku en ɗum ayi kono noon mo ƴetti aduna on ɗo waɗi aduna on jaatigui o memoyta ɗum ɗon de sabu Allah subahanahu wa taala inni o hawtidirta giggol aduna e giggol laakara e nder ɓernde wootere ha oui ya yiɗu aduna on ya heɓu aduna on heɓa laakara on sina Allah walli on tigi kara hande nelaɗo subahanahu wa taala nde o ƴawnano ko asama o yewano ko yiite o ɓawi o ƴeewi yiite ngen o ndaari o ƴeewi o yaari yimɓe yiite ngen o ndaari yimɓe yiite ngen o inni ha o inni ko ɓuri hewde yimɓe yiite ngen ko sonnaɓe ɓen o ndaari o tawi ko sonnaɓe ɓen ɓuri hewde ka yiite o landi eyi o landi ko honno woni sabu ɗum o inni ɓe inni sonnaɓe ɓen koɓe dulluɓe eyi no hawni eyi ya waɗan goɗɗo goɗɗum ha gayna o daro o oyna min kaari fusi duncanalan eyi ko jaaɗi hunde yeddugol Allah subahanahu wa taala ko ɓuri hewde e sonnaɓe ɓen an gorko on fewde ko marɗa moyen ɗon jombuɗaɓe ɗon fewde on sa ɓi anda neɗɗo no woodi si wona an sonnaɓe ɓen ko noon way sina goto goto wallahi si woni ha jawdi ndi lanni yo ñande go hara si on wuuridi duuɓi temedere lebbi temedere hiɗa waɗande ɓeɗe 9 ñande mankinoyɗa gotum wo kanko sonnaje mo wawi daraɗa ina min o ɓokkanalan bihi basiran hay hono hino tikkina Allah subhanahu wa taala hino wona saabu ha natugol kanko sonnaje wona saabu natugol makko alijanna hay mais si hande metti andu to ñande go kadi welno ay ɗum hino tawa ko nattaɓe ko sonnaɓe ɓen yiite première fois deuxième fois on o inni ko ɓe heeway huɗugol ay neɗɗo huɗowo ko memini o yo Allah waɗirima ɗum ɗo huɗa ko ɓuri heewde kono so wattinali wona e saabu naatugol mo yiite fijirtake voilà o inni ko ɓuri heewde yimɓe alijanna ɓen ko miskinaɓe ɓen ay par ce que surtout hande ka fewdiɗen ɗo wallahi
piiji gono toon hay siɗa faala jeddude Allah subhanahu wa taala sa mara capacité a waɗata goy a waɗata eyo joni ne heewi ɗo piiji yeddirteɗi Allah subhanahu wa taala ɗin fof hannde fayda ko heɗa mari moyen sa mara moyen a tawa e fayda heɓɓotako ayi ne metti fi ko ɗum waɗi on ni ko ɓuri heewde e yimɓe aljanna ɓen ko miskinaɓe ɓen ko waɗi innal insana la yattiha arrahu stakna si tawi neɗɗo Allah subhanahu wa taala okkorimo jawdi o beway ayi o beway ɗum noon eɗen tori Allah subhanahu wa taala danden ko wiyete bewre kom ɓeɗo ni ne woodi toon canɗi koɓe yaroya toon zalikal fawzul azim ko ɗum ɗo woni ɓural mawgal wa man yasillah kala yedduɗo Allah wa rasulahu yedde nelaɗo Allah on wa yataadda hudude lay o jaggiti keeri sariya Allah ɗin ko Allah subhanahu wa taala kono waɗi keeri sariya Allah ɗin ko Allah subhanahu wa taala wi julɗo on ɗum ɗo miɗo harminanma julɗo on wota ɓatto wota ɓato wota a meemu kala jaggutuɗo ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala inni bewinoji ɗin seytaneji ɗin hiɗi ɗuuɗi hoorejo majjon ko iblisa la'anahullahi on mo Allah huɗi ko woni hoore kono inni hiɗi ɗuuɗi seytane yimɓe hina woodi seytane jinna hina woodi Allah subhanahu wa taala inni ko kala ko puusuma e yeddugol Allah subhanahu wa taala ɗum ɗon ko seytanere ma ko taahuturu ma kala ko puusuma yeddugol Allah subhanahu wa taala ko seytane ma ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala inni wa man ya'sillah kala mo yeddi Allah wa rasulahu o yeddi nelaɗo Allah wa yata'adda hududallah o jaggiti keeri sariya Allah ɗin kala yimi faalaka ma ɗon an julɗo on yahuɗa ɗon yudkhilhu nara Allah subhanahu wa taala ni naada on tigi yiite khalidan fiha o lutta toon walla on hino wodani mo azabu lette mo hinum hoynayde jasinayde ayi naadide yiite ko lette hoynayde lette jasinayde wona auzubillahi minan nari ɗe mawlo Allah subhanahu wa taala e naatugol yiite ɗen tori Allah subhanahu wa taala okkuyen aljanna makko ayi nam musidɓe julɓe e ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV wonno ko addanno on ɗo kala ko hawri ga e sawaba ko immorde Allah subhanahu wa taala wona jogiiɗo gandal woni e yewtude kala ko immorde ga e faljiraɗo ko immorde seytane wona ko on tigi faandini ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala nawran en golleji ɗin yeeso Allah nawran en entreprise ji men ɗin yeeso kala mo Allah subhanahu wa taala liɓi ko sattore mum ɗum yo Allah ittu kala sokaɗo mara yo Allah subhanahu wa taala yaltin on tigi accinamo saabu ko wontamo naɓugol mo kaso yo Allah subhanahu wa taala moƴƴinan en ka meɗen yo Allah subhanahu wa taala firtangar sika ɓana en kata yo Allah dandu en ala e wawata yo Allah subhanahu wa taala dandu en kata yo Allah dandu en kasara yo Allah subhanahu wa taala dandu en bone iblisa yo Allah subhanahu wa taala yurminir en saabu yanñangol en arsike Allah subhanahu wa taala yo jirɗu en o yarlo en o yaafo en rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين